أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Tautu asagan sarbat tanggung asen ya bapak kalabiri. Dasi naniaki nasare papijojo karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nasare kesehatan. Nasare iman tirasa sanggian yakin mangiri kolompan karena Allah subhanahu wa ta'ala sanggian narapi ajalata Allahumma amin. Tautu asakan sarbat tanggung asen ya bapak kalabiri. Makin lanjutkan pelajaran tayamiantu kawaidul arba'ah. Nia makiri kaidah makarwaya sulanna na nising joni kaniya akidah, nising joni kaniya tauhid, naki salamat batur ni kaniya dosa kesyirikan. Punna tena na nising inne susa na nising kareni kana syirik, kareni kana tauhid. Kaman nandini. Al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah makarwaya. Nakana syekh annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tena naku pala doang mangeri wali-waliyah. Yani wali-wali, ya, malaikat, patung, berhala, orang-orang soleh. Segam merengennya, ya, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Tena naku arah kangi, ya mi'antu wajahku mangeri iya, ini tadarru pala doang, ya, mangeri iya illa li talabil qurbah. Pasangalinna apalagi kurba yang takarrub solana ni parep segemar karena Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi perantara wasyafa'ah segam pemberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi aneh pasalan kesyirikan ya. Jadi nya tau kabar karyolo nakana ya anjani kanaya syirik, anjani kanaya kesyirikan, jadi larre punna nikana musyrikin jatuh kafir garol. Kasabab pemahamanna anjani kanaya syirik iya, punna yakin nga niya marenganaya Allah Ta'ala empat jari, niya asare dalle marenganaya Allah Ta'ala. Iya. Jadi anjatuh kafir garol iya pananakane musyriki punna nikutanengi. Ini empat jari nilangi kah? Nagana Jibril, ngampai nagana musyrik. Ini empat jari nebutaya. Punya dijawab ki Nabi Muhammad. Adakah Nabi Isa? Adakah wali fulan? Ngampai nagana syirik. Anne tena napahan. Iya. Tena napai. Maka dijawab yang kana ya. Apa yang jawab? Apa nukana ya? Nakana ton ya Abu Lahab. Punya nikutanang ya Abu Lahab. Nampak jari lagi ka. Najawab ke Allah. Abu Jahal apa? Iya. Kasabak yakingi Abu Lahab angkana ya. Tena pak jari. Tena sari dalle. Pasangalinna karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pun nakam manjo keyakinan ta. Ya, singkam matun je keyakinan ta Abu Jahal. Napun na singkam manja keyakinan ta Abu Jahal. Anjo batuanna kafiretun je singkam kam Abu Jahal. Jarine para leonising. Cini mene kesirikan na to kafir karolo. Iya mi antu ya nakana walladzina andine cini. Nakana walladzina takhadu min dunihi awliya anjo topak jariya wali-wali ya. Pasangalinna karena Allah subhanahu wa ta'ala apa nakana mana abuduhum tena naku sombai anjo wali-wali ya. Iya, tena naku pala doang mangeri ya. Pasangalinna solana na paripes kamar karena Allah subhanahu wa ta'ala si repesena. Jari mun namangi pala anjo wali ya yakin jang kanan jo wali tena kulleng apa-apa. Iya. Iya jina pak jari perantara bawang. Jadi ru kina pasingkam ma parasidenga ibara iya kaman nekate tinene yang kisis sensakan parasidenga sulanna nana penuhi
Nasari ke apa nih kirukia kiring ke perantara. Iyan yang paripe sekian antara persidenga. Ya. Segang kalenta. Apakah camat, ada bupati, ada menteri. Nah kisah yang njo menteri ya para kisah yang saya ne presidenga proposalku. Solana na punui apa ku kirukia. Kama to ngenne tau musyrik riolo nakana tena na kupala mangan juru berhalaya walia pasangalin na solandan ne walia na papalaka amare kan Allah subhanahu wa taala na bareppe seka mangir kan Allah subhanahu wa taala iya menyonakan Allah taala ya napawang kini kisana hikayana akanana toka perkara ola mana abudum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tena naku sombain ne wali-walia pasangalina solana na parepe segamar karena Allah subhanahu wa ta'ala si rippe sina. Inna Allah yahkumu bainahum. Situ jin Allah ta'ala ang adili yang sari hukum. Ya. Fima hum fihi yakhtalifun. Apa-apa ni akan perselisihkan. Apa-apa ni akan apa besiran tina singkam pandangan. Iya, tina singkam pendapat. Allah Ta'ala jari asariki keputusan. Iya. Kamane kesirikan tauhid. Nah ya kulli sariki ilmu Allah Ta'ala. Iya. Jadi totua segan serbatang wasin aku pakalabir. Enne ya maka ruwaya anjo to kafir ka yakin yang kene tena nakulle sari mudarat tena kulle sari manfaat pasangalin na karena Allah subhanahu wa ta'ala napa jari bawang apa ya pemberi syafaat juga di sisi karena Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi anjo to kafir kariolo yakin yang kene jo berhalana tena kulle apa-apa la yanfa'u ma la yadurruhum ya karena Allah ta'ala Al-Qur'an ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tena kulli sari mudarrat, tena kulli sari manfaat. Anne na akui. Iya. Anne na akui jita kafir garolo. Iya je bawa napa na sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala ia mi antu ittakhaduhum syufa'a. Napa jari syufa'a, pemberi syafaat. Apa batuanna? Anjo pemberi syafaat usata indallah. Sebagai wasilah perantara risesena karena Allah subhanahu wa ta'ala ampunui kebutuhan-kebutuhanna. Bara ero kidalle apalagi manjir walina solanna walina nanti apalagi kemar Allah ta'ala. Kamu umma Islam kamu kamanne punero ki anggau kang apa ero kan anggau kang apalagi romai nak bita. Palak kesalamakan, palak barakah. Solanna na salan nak bitam palak ngimar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya minna kesyirikan. Nana tena nasing yung maisilangan. Nakana to mo bajiki. Padahal kesyirikan. Apa jari perantara marangane karena Allah subhanahu wa ta'ala. Anakana amparipis kamar Allah ta'ala. Na'udzubillah. Iya. Dan rekamana mi anjo. Na al-qurbangan yang balle untuk wali-walina. Bernazar kitinjak untuk wali-walina. Tiada karena keyakinan nan wali-walia aku lepak jari menciptakan yang saralalle apa batu manfaat ada kan nolak mudarat apa balu mudarat. Tena yakin jangka anne Allah Ta'ala anggau kangi. Nempak jari lahi kah Allah Ta'ala. Nempak jari utai Allah Ta'ala. Iya. Tena jangan nak bita 4 jari. Syekh Abdul Qadir 4 jari lain ke butai. Asare manfaat, asare garing. Yakin ngasen Allah Ta'ala. Tapi hanya nasumbai Abdul Qadir Jailani. Padahal seorang ulama. Nasumbai Imam Syafi'i. Nasumbai Nabi Muhammad SAW. Nakana sebagai perantara di bawah. Na'udzubillah min dhalik. Jadi nakana anna wasilah mangir sesina karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tahu segan serbatang wasin na pakalabiri anne paraluna tahu belajar ilmu agama. Disayangkan sekali kamakaman ne umat Islam. Barana anak-anak solan nama pendidikan na sampai jadi izin apa kursus penruan si minggu solan nangis bahasa Inggris, ngis bahasa Korea, ngis bahasa Jepang,
Sagamar ngane na bayar ki kajaka aja lah. Solan na baju pengisingan na. Tapi tina sekali na perhatikan pendidikan anak-anak. Iya. Kamayanne tina na ajar yang kanaya punna pala doang ko langsung memair Allah Ta'ala. Udu'uni kasabanakan Allah Ta'ala. Udu'uni astajibu lakum. Apalah ko mayroon ku kabulkan ya minta pala doangan. Iya. Aku leje pun natala sa iyan je tahu kamar sahabat karyolo mangir nak bita. Ya Rasulullah, baca keliki tina turun busia selalu tina busia. Ya, papala doangan ngak mayar Allah Ta'ala. Papala doangan ngasing gini. Syahidna aku leje yang pak jari wasilah tawassul. Ya makiri to bajika ki papala doangan sanjo lagi nah harus kiyaki angkananya annene kateni suruh kita wa na papala doangan ki amin to kapag pala kasabani suruh papala doangan nanjo doa ya ibadah sagay yakin ki mana po ngina yang papala doangan ki punatena ki royin karo Allah Subhanahu wa taala tena na nakabulkan karo Allah Subhanahu wa taala ya minto na papala doangan paling utama paling labir ka ada nikatin papala doangan to kalenta. Ikat tengah masa naudzubillah jadi sekali papala doangan ngampai tena le papala doangan mara Allah Ta'ala aneh suudon mangri Allah Ta'ala secara tena na langsung seolah-olah kani ustaz jadi kabulkan papala doangan nak kita ia menjuna tena nerok na bukui sahabat-sahabat tena ini terima doa na jadi pun nerok kini kabulkan ton doa ta tegingan re pasangalina no halala tegingino pasangalina no halala teging makengi pasangalina amalli pakai baturi harta kal manjang anu halala jangan marangan ya kita umpu sebab-sebab solan tena lagi sina tena lagi garing ya nanti ini minna toto sigan serbatong asin aku pakala beri penting na darura nan jadi kan ya pangising agama kama saya contoh tahu tinena pelajar agama pun yang ikutan yang itimai Allah Ta'ala bingung kasabat tina pangisingan na jawab jika matun jawaban na nenek rolo ikutan yang itimai Allah Ta'ala ain Allah timai tampak Allah Ta'ala nagana Allah Ta'ala ni kiri tunggal tampak kana billah Allah ada di mana-mana na jawaban salah dosa kasabat tina leban apa pelajari Nikutan yang itimai Allah Ta'ala naganya kiri tunggal rupa tahu wa na'udzubillah bila para populi. Padahal pun nanising ini pelajari ilalan dalam kuranga. Napapatu Allah Ta'ala ni kira terlangi ka. Terlangi tujuh. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah Ta'ala itu Ar-Rahman ni kira teri arsy istiwa. Irate tampa. Jadi ni langi ka tujuh ya. Ratihan na poin tampar, ratihan na ars, ang paratihan Allah Ta'ala. Tapi harus kiyaki, Allah Ta'ala ratihan na ars ka, makhluk na Allah Ta'ala, tinang singilumpu na pasangilin na Allah Ta'ala di bawah. Ya, kasama perbandingan, lepa batu, ang kanaya, ya, kursi na lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ane, lamban, kamatong kana tampa, telapak kaki na Allah Ta'ala, ri ars. Tapi sekali papode puna ni sabu ki sifat-sifat Allah Ta'ala kama niak bangkin Allah Ta'ala niak limana tiak lau ki bayangannya angkananya limana Allah Ta'ala kamanne tina laisa kamitslihi syai' tina pasing kamai ia mentukar Allah Subhanahu wa Ta'ala iya jadi sekali papodeng orang yang ki masing-masing terutama batan nak kaling kumai lagi belajar akidah lagi belajar tauhid. Nasulan naman na jono jadi nising. Apalagi lumpuh insyaallah nising jaya. Iya, kaman di mana Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ni kira terilangi ka. Tapi Allah Ta'ala iya nising ya kina cilik gimana pun kira teri ars. Allah Ta'ala tina na butuh tina na parallo mangiri ars. Yang sampai niak bayangan ta kaman ne bara nikir ribalata niak musaf irata rimejaya anjo musaf ne irata rimejaya na kana anne musaf kaparal limeja punna Allah Ta'ala te teki yang kana Allah Ta'ala rati rias na kana Allah Ta'ala parallu imang rias te anne lagi contoh makhluk lagi matahari niyaki iratianta neki iratianna buttaya nanjollo te na parallu butta
Iya. Anjo mata luar rata hantai, rata anne ulunta. Padahal cak dan je mata luar tena parallu mangeri katte. Katte je biasa parallu, ya make payung pun sana pembanna luar. Ya. Tahu tu asakan serbat tangwan senya aku pakala beri anri ni mi anne. Ya. Pakara mula nisi yang kania ternyata jaya sekali kesirikan nigaukan arekan agaukan parantau maislah tena nasadar angkane anjo kesirikan contoh kanak-kanan lagi berarti na kuri perusahaan ninjama sallu mak maten ne kana syirik pasangalin na pun na jelaskan ada tena na kunjama ri perusahaan iya jari sahabat na nasarat dalli Allah Ta'ala alhamdulillah tena ngapa tapi pun na sandarkan dalli na mangur perusahaan na nakana barite na aku PNS sallu mate barite na aku kaman ninjama kaman ne sallu mate ira anne salompo ilalang ang pahami agama insyaallah lebih singara na puding ni lanjutkan ngiri pasibutula labatua maka lima insyaallah na pasibutula makapaka insyaallah ini jelaskan jadi kana syafaat jadi kana syafaat kasabat sekali tahu kemakaman nakana pala ka syafaat boya syafaat nakana Allah Subhanahu wa ta'ala la sinada siapa yang pebatu matu-matu mari katengasin terutama mayar buatan nagalengko subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.